Most kao najljepši ukras jedne kulture i historije simboličan je u spajanju nepovezanog, povezivanju krajnosti, jer njegovi krajevi ne razdvajaju, već približavaju obale i povezuju ljude kao prostor i vrijeme. Most preko rijeke Bosne na Pladištu na Iliđi kod Sarajeva, ili kako je već u narodu nazivan Rimski most, sagrađen je između 1530. i 1550. godine, što nam može potvrditi zapis venecijanskog putnika Katarin Zenoa, u kojem 1950. godine govori da je to kameni most sa 7 lukova na rijeci Bosni. Njegova autentičnost sačuvana je do danas. Rimski most pripada graditeljskom nasljeđu zlatnog doba Osmanskog carstva, iako je prvenstveno baziran na uzidanim detaljima sa rimskih građevina koji su nađeni na mostu. Ti detalji su vjerovatno sa rimskih nadgrobnih ploča, što su često korištene i kao građevinski materijal. Most je izgrađen od klesanog kamena i oblikovan je kao niska, polegla građevina na 7 lukova. Lukovi su visinski, nešto niži na krajevima i rastu prema sredini, pa tako imamo karakterističan, blago ispupčen oblik ovoga mosta. Dužina mu iznosi oko 40 metara, a širina 4,5 metra. Most je jedan od niza primjera stvaralačke inventivnosti i graditeljske raznolikosti na tlu Bosne i Hercegovine i kao takav predstavlja zaštićeni spomenik kulture. Velika i mala aleja formirane su u austrougarskom periodu davne 1888. godine, kada je posađeno 3000 stabala kestena i platana, dužine više od 3 kilometra. Aleja je jedinstvena po svom izgledu, lokaciji i sadržaju. Ovaj zeleni tunel ukrašen je sa 15 vila koje su izgrađene oko 1900. godine. Građene su kao ladanjske vile u alpsko-tirolskom stilu i kao takve imaju kulturno-historijsku, ambijentalnu i arhitektonsku vrijednost, što potvrđuje i njihova registracija u Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa, čime su one i pravno zaštićene.